Prabjin pen dolong nang silam pipo nang jipusi lo kacaroli bong mu maratom kacuning lipo. Birta keme computer operator ke thegatum jokri nitha. Samai langsung mini stadium along KAWC hin pen ke langcar ya pan DSO la pen engineer atau mapan nang ketor. Karbi prime tang birta long pen kado kavya phantame kaudam na pazweklo. Tang tipini Karbi prime tang birta aljwekha. Nomati constituency ke parlopon dena rong tisoning preng arong lapen starolip tokbi arong kachekap ahurnat adelong kemepar pedera jok lo charli amumara tumpen Karbiang long autonomous council ket heke dinga tama phan kachuning ri pedepo chethon damlote therak tameme chejin so tameme athe kangthi lang swalang sun ke dam ke wang ka chepho thor atowar pi thengpia dolong penang anaroni pen ke henu daga jok school ke dam ke wang bongmumar pen chenglok hi thi ke dam ke wang aurara tum ka siksa ke doko ka jok bang swa dolong prabjin pen nang semar po nang poposi lo charli bongmumar tum kachuning bang swa dolong te henu daga jok tempo anparata dang plia motor kachikap longle penang an arni dolo hala pulo kacharli awso maratum ke dam ke wang setame bang swa dolong pen kaphere memia sonsi mantet loposi pachinipo lasi prabjin pen bang swa dolong kasemar ponji aphan non kachari bama sarkar mate Karbiang no autonomous council kachari atuma phan kachuning ripon pedolo School ke dam ke bank ke siksak hui lo la sikna ni dingo an lo se dilong ke hang ni bunai bang abina oi ni de tha la so dilong nang bunai nang pon itum ala skore dam mewang ala ingkostu lo la sinang bunai serang pu la sida skore dam mewang atum ta here mimi an lo hala bene nang bunai serang minang ain ka siksak ndulo napen nang bunai serang nang po so ndulong Iskur jalan tala dak ngacing koi bang du ulu la sinang bunai sarang po komentuma nito mala pilo entu suning kreng rong ban pen salip tok birong adak la so dolong mentu sinang bunai ima menta chuning riglo la so delong kedam ke bang kamane siksa ek an lo inke abi penan lo hengno lablo la si nang bunai fancy chuning rilo salip tok birong pen la chuning kreng rong adilong Kidam siksa hui la pen kang chilang so kidam atu warta siksa hui ro hengno dak mala si dilong nang bunai pichi phan si bor inang ko Dipua hiti akulat pen nongnam ka chethang klong dingebe enterprise akulat along computer operator ningkan nisi ka charli ke dotang atum borenga warsai kemi choendunik tha labang so borengang hoi la ke inuda bang phosi nangji ke claim nangji la pen ke thek nangji ason la ke computer design DTP online printing la pen software Photoshop Corel Draw Word Excel la hai hui chini nangji la pen thek nangji la pen bainonga bang ke suri phopen suri kep ang bongsi pipon anparta arta la ke ningkan koi nar ke pen ningkan thom ke rapho adak nangji la pen te category la ke STH OBC SC atum nangji Ketarali lake higher secondary graduate ke untang atum nangji pusi kulat ahim pu Elvinson Bepen pachinipo lapen am so se kachini ji aphan mobile number 8638009451 lapen email dingebet2013@gmail.com along humridam ikno Tangte non malam so pora phan birta mo ingtonik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ওয়াটাৰ
Dihena mopit pathot birta long wang tweak long. Aru ni phai narake para ni lakha krepli kor county constituency ke parlo samei langso mini stadium alongta Karbi angla autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang kapin khat pona tengpen along tin kapathua longklam alongta kelang chari pon edja phan lamtoi pipon tang Lason si samei langso mini stadium alongta district sport officer rele Ronghang atum ari sangho lapente engineer Ram Rongpharatum pen nangkelang charia sai padpo Labangso nang kelang charia long Samei Langso Sport Association ami pu Raju Beatum chitong dungsi Samei Langso Sport Complex along kenang jiason lapen ke kem ke rang pon ke patang pon pia long anta ke patang edjo phanta Raju Bea hin pen lamphe chipak lang Lason si boundary wall tame ke patang pamimi lapen ke ton ke lang ponabang kavedera job ke dotang ahormu anta henu etlo lapente ingram sulu Lasiketon ke langabang puta padunang jipusi Raju Bepen Perang Kya Thengno nang chathandu. Pini Honorable CM Sir ake hai langli nange toy teng masi dak sports culture pamanji pula bangso ke matha pen dak council pen muni nang che toylo la pen the sona thaksi sports officer DSO langli sar stamina che tonglo la sila dak samilang so jitula sports association la bangso playground along bangso ground bang henola la sila bangso ground aphan sinang lang kiwa la sila bangso ground permission ji pate claim po puselang tum lam chak na chi tikang lo la sila bangso bang kelang tum kin chi chak ateng pulu tang te non prabjin pen si la bangso ground bang ke patang pon po pusipu la sinili ithe uthot aku chuni ridun kang tum mangela lo je ladak kedam tang CM Sar kang hon mate dak ni korkanthi local MEC mate kak chairman sariti so labang so kang hona joine ben sila dak samelang so atok adim stame la puson sports complex na ki pi bangalang tumhan uthot mane churu parpik lo ne tum samlang so sports association hin met pen stame la pen de the chuni ridon bang ke la lo nili CM Sar ke hai phan chuni ridun kang tung bang ke je samelang so adim la puson atok jok adim mate khela dhula phansta me kadure lapuson niltum penan che theklong lo la sinon ladak ground phana bang la pen chotkali ladak samlang su indoor stadium long stame indoor games kisiman kawi do ulang ladak badminton pen chenglo la pen te volleyball la hai ground ba kawi bang dolang la hai stame prabjin pen CM Sar mate local MEC sar phan stame ni tumdak association phan nangkelang ponji phan nitum association hin pen chuni rilo phan la puson do ningkan si pen mane council pen akang hon pen mane grand and 8 la puson nang pido ningkan si pen ono mat bang ke la ke CC abang CM Sar ate council pen nakang hon bat jitu la peni nang pido la sila bang so poisa pen sinil tumno no mat bang ke la field ground na mokhata che safa po la pen de kisiman dak ke nang ji khela isek jitu ligue sek ni tumke solai nang la dak pen silang pon po la pen sona tha sili tum khela nangke na itum kasalong jitu khela pathudu nangji labang so khela ke du nangji along as tami tum ladak a poisa pensi ladak pensi tum invest po la pensi dun po la pen de players pon idun po lalo angke nil tum latai sia kisung lo mane bandriwal bangke nang pigi nang pilos tami asap su ke tangti doko ko joine masi non kisiman chainong pule puno ba munit pule puno nang lut jama masini tum dak bangke la jitu stadium along hem labate la indoor stadium along jitu glass kadu ko wis tame mane muni tum nang lut po mane pen anak heng no bang ni tum theklong loglo la si ni tum ako puthot chuni rilo sar phans tame la hai prabjin pe la boundary wall mate la hai mokhana patang pida prang son te li tum isi mane la dak la hai hem henone de ji pusi matha dak ke avela la si dak bang ke la pulo mane kelang bang asap so council pen mate CM Sarang se ka hondo pulo tangte kelang bang chukidar ason mane kenang sot the la hai kelang bang awi pulo tangte non son committee panel tum committee dolos tamila pan kelang do bang unede titi la si permanent ke hono bang si dolo pulo te la hai henone de ji la si CM Saraphan mate local MEC Saraphan tamit tum institution hin benchoni rin lo
je prabjin pen kelang abang do sonte me parji pusi ni tu mahin pen chuning dilo Honorable CM sir bangla sports culture ke bani fancy planning koribom di kado beta chinile aso sports culture ke bani pelote difu ang bongle pathu chon nei pela pogalilo kute karbing long aso basically la arleng karbing long la football helo chiho hem ke kim lo mate basically dum pini bangle ground na fancy ke bang ground dolo pelote daglom ke charli o somarto manda school bena phi bangke pini khore jundam drugs dang mang dam dilo dak football long siwan po football school difule do chot bang chok chilo dak do beta do nei la hem kim na komanti ase honorable CM sir nang tai bangke feel ground bang mesenang po somara dum patu nang po arleng karbing long benta angsong le do nang po baso pansi tung wang la pen council pen engineer nang dun lo sports officer da do lo basi prabjin pen itum la feel ba develop po un polote MSC kabang nitum ISL ba allegation home away si papa tupo dokmoka ta isi do dak ta patupo utte karbing long si papa tuyat po nalo nitum short visit lo la soteng man engineer do mo estimate claim po len long len asi fill up nang lang ma fill palang meneng ma prabjin men si claim ba MCC fill hotel la tumang la dak field development man estimate han bang po Taminon bang ge kedelo putih sadak hing no son da dolo fen. Oh lah bang ke handover abelang mau handing over dolte la sur silang pon po ki claim ni dote repair sita papa milai lang pola bang ke Repairing la support repairing bu bang ali la contractor handover belang mati mo handover lo pelote lai tai do et po sokta akke me fan si claim pon po ajar sita sports culture bang karbing long wanang pola lo di chok lo di Sami lang sopen jir song terang report kat news. Tang tepini Karbi prime time birta bang ke kang tonik lo kadu kaweta me do me thak me kurwang thu.